wonjoria ma Nairobi, President William Ruto nĩ arugũrĩtie waki wa ceceni ya mabũrũri ya wonjoria gatagatĩ ga Kenya na bũrũri wa China. We have just concluded agreement with the government of China, with the African continent, on elimination of tariffs on all our agricultural products, from tea to coffee to avocados to macadamia and all the other products. And this facility is going to support the export of those products now that tariffs have been removed on those products. We are going to expand the reach of our market on products manufactured in Kenya. Mwako uyu uria ukuhuthira muigana wa shilingi bilioni 5 ugukorwo na kundu gwa gikiro kia mabũrũri gwa kuonania indo itiganite kuma guku bũrũri-ini, ceceni ya biashara, mukawa wa gikiro gia 5 star na warika uratanywo guthondeka mawira matanyiheire 3,000. Products that will be manufactured in our special economic zones in Kenya. There will be an exhibition for those products here for other markets. There will also be an exhibition for other products from other parts of the world. 655 kg. Thutha ũcio akĩhingũra monanio ma ũrĩmi na biashara ma Nairobi, President Ruto nĩ ahinyĩrĩirie atĩ ũrĩmi na biashara nĩcio ikuĩte hinya wa kũrũgamia bũrũri. This year's trade fair comes at a critical moment in our country's economic journey. This fair is not just a celebration of agriculture, but a testament to the critical role this sector plays in the growth and development of our nation. The opportunity for Kenya to be in the first world is now. The opportunity is for us to take up our responsibility, fashion what will take Kenya to the next level, work on it as though our lives depend on it. Akihorera ndebe tabarĩra itiganĩte iria thirikari yake ĩrakinyania rũhonge-inĩ rwa ũrĩmi, President augĩte angĩkorwo nĩ tũrenda kuona ũgarũrũku no nginya tũmĩrĩrie ruo rwa gũcenjia maũndũ marĩa tũmenyerete. Kenya has never lacked resources or talent or ideas. What we lacked was steadfast focus, courage of conviction and bold leadership to rise above mediocrity and pursue excellence. Monanio maya ma ũrĩmi na biashara marĩa mahingũrirwo mĩrango kũrĩ mũingĩ mũthenya wa Jumatatũ megũkorwo magĩthiĩ na mbere nginyagia mũthia-inĩ wa kiumia. Ngĩribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wangui wa Mwangi.